Maligayang pagdating sa Timasakbayan, Itapapagayam. Ne, apay manong, aldawon, di ka pa'y nakadigos. Saan ka ka di amapan iji pagadalan? Ha? Kwa. Mapana, kading ko. Ngaminton aldaw. Ha? Awan mo't lar aramidan mi jay pagadalan. Agprak-practice kami lang iti graduation song mi. O, di makipraktis ka, manong. Ay na, no syaktisi ka, ragsakak ati makipraktis. Masadutak nga rod. Alakid din, mapangkan, umunakan. Sumurag kak to inton aldaw. Anya? No agsaludsud kang kadagiti gagayim ko. Ibagam ti imbagak. Anya nga dayta imot mo barog, kasla kawas mo. Ha? Tugak daytoy, uncle. Iniawid ko na, tapno mailabak mat. Iti kasta, presentable nga usarak inton aldaw ti graduation mi. Ay napakaragsakak unay dayta, Oliver Barok. Maragsakan parakan ka. Agyaman ak unay, uncle. Malatag sagana akbat nga rod. Tasakto ti mangimartsakan ka. Una, uncle. Adda kayo no anya ti kawusyo. Tinapatag. Adda kayo ang mangimartsa kanyak. Juan Barok, sana mabali na sa anak nga umay. Alam dito isang aribo a pesos, balasan ko. Ha? Apay daytoy. An-anuak, angkal? Ikay jay ili, tamot lang. Ha? Gumatang ka iti irigalo takin ni manong mo inton kanikadwa. Ha? Una, tapno maragsakan ni manong mo iti panagraduar na. Ay na. Ay sana ulo talaga. Adda regalo na. Di ka madanagan, balasan ko. Tainton si ka matagraduar iti high school. Saan lang agbalor iti sangaribo ti irigalo mekan ka kini manong mo. Dakdakkel to agatad. Anya? Ala, yung ka ni Jay Ili, tapno makasubli ka dagos. Insurat kon tigatangam. Congratulations, manong ko. Agyaman ak unay, ading ko. Adto'y ti regalo mi. Para kan ka, manong. Naragsa ka pa naggraduar mo, Oliver Barok. Ay na, agyaman ak unay, uncle. Nusan aga po kada kayo? Sa anak-anak katurpos akastoy. Awan ang yaman na, Barok. Naragsak kami iti kamsat mo para kan ka. Maminsan pa kablawan ka iti naragsa ka pa naggraduar mo. Kasano nga insan, kanya ti plano mita? Sa dino ti pag-enrollam? Ha? Siya, ijay syudad. Iso nga min tinagsaritaan mi kininanang. Total, ijay mo't lang agtrabaho. Iso nga ijaya ko na. Nasaya at no kasta, insan. Namsyak, jak pa'y amo no agin rolak, wano saanan. Anya? Pampanunutak ngamin. Akaslasanan akabalan ni uncle timang paadal kada kami iti kabsat ko. Insan, no ijay ta syudad nga agadal. Mabalin kamot nga agbirok iti part-time job mo ijay. Sa bagay mo't kit di ah. Nang runa iti Sabado, kan Domingo. Mabalin mo ti agkargador ijay palingke. Makatulong kan kaday jay. Tunay tati ko na, Barok. Umanugotag. Agyaman ak unay, uncle. Iso na lang tadyak kaya ta makipagnaid ka kada brando. Mangsabol ka iti boarding house mo. Un, uncle. Jak mo't la kaya ti makibagnad kada brando no bilang. Amo matan ti ugali ti inana. Ang mga no pagbalinan nakababaw na ni Jay. Ewan, uncle. Ano saklangan ti agabang? Wan ka anakan. Di ka matanagan. Suportaran kayo. Aginggat kabailan. Ala, di kan agliday akasta. Malidayanak lang amin. Gaputa, dua kami laangan kini uncle ti mabati di ti balay. No apay lang amin, amasapol nga ija syudad ti pagadalam.
Di kag danag. Agawid ak, mamindot makabulan. Promise mo ah? Un ka di. Un gayam. Ipalagip ko manan kan ka Kalpasan ti klasem. Agawid ka adagos. Sika kuman ti makaamong agluto dito'y balay. Di mo nurayin na sumangpat pa lang ni Uncle. Tapno iso ti agluto iti kanan nyo. Wan manong. Sa anak mo't ama kibarbar kadaan niya. Tapno mapanak agbalbalog kalpasan ti klase. Nasayaat no kasta. Agsingsimpot ka nga ron dito'y Apo! Nagmayat matanda ito'y boarding house mo, insan? Ha? Nagmayat. Tasolom da ito'y seled. Mabalin mo ti mangyawid iti chicks, iti anyaman nga oras sa kayat mo. Ha? Sika talaga insan. Chicks manan ti adda dita panunot mo. Katuan mat. Amo matanda ito insan mo. Habulin ng mga babae, ako nada. Anya? Awan gayam. Adda ka din nabiro ka mapagtrabaho amin ton Sabado? Adda insan. Adda nabiro ka kay palengke. Kaduak ni Cesar anapan. Ket mangibunag kami iti natang manipod iti gate. Aging ga iti unag ti palengke. Kasta nasayat da ita. Tapno adda mat pag part-time ma'am. Adda pag shot ko naman. Naimbang nga oras mo, ading. Ha? Kastamot kan kamanong. Sika ka di dyan baga ni Auntie Irene akabarbaro akadwami ditoy? Wen, siyak. Kasta ka di? Ala, agtugaw ka pa'y manong. Yaramidan ka iti kape. Agkape ka pa'y sakbay amapan ka agbunag itinatang. Agyaman ako unay. O anya, maanusam ka di ti trabaho ditoy manong? Wen, awan mo't parikot. Saan mo't anadagsan ti trabaho? Nasaya at no kasta. Ay, gayam, alam ka di ti tangdan mo ita? Ha? Kwa. Saan pa nga ita, ading ko? Ibagak tulatan no masapol ko. O sige, ibagam tulatan ka ni Auntie Irene no bilang laang. Twice a week lang amin nga adda ditoy. Uray siyak. Sabado lang kan Domingo ti kaddak ditoy. Agad adalak ngamin. Kasta ka di? Ay kat, naimbagla makatulong iti panagadal mo. Agpada tangarod no kasta. Uray siya. Umayak ditoy no kastoy nga awan klase. Tumulong nga kada Auntie Irene. Imbagla nga allowance ko mat at itangdan ko kadakwada. Anos lang talaga, ading ko. Gayam. Anya ka di tinagan mo? Sunshine tinagan ko. Shine ti awag da kanya. Nagpintas mo't tan tinagan mo. Maibagay iti kinapintas mo. Kanya? Kurso na adam ti kaanakan ti boss mo? Uwan insan. Ay na, nagpintas si ka. Kasla Andrea Brillantes ti kinapintas na. Anya? Ay kat, nagpintas nga ro da. Uwan nga ron insan. Saan mata na maikad dito yung panunot ko dahil a sunshine. Nagmayat pa'y tinagan na. Anya pa'y lang ti raramidam ngay. Arma mo na. Anya ti amom, no iso ti mangted iti sunshine kan ka. Aguray pa'y matain san. Nabiit kami pa'y lang anagamam mo. Amangan kit dimat no anya ti panunutan na. Armam kit din. Sige ka, unaanda ka ti sabali. Ha? Anya? Adda ka barbaro akadwayo ijay pwesto ni Auntie Irene insan? Wan insan? Ni Oliver. Gwapo? Ha? Si Kakit Dimot. Dayta talaga ti salud-suda? Siyempre siyak pa'y ti kunam. Katuan mat, gwapo ni Oliver. Agad-adal mat lang dito syudad. Kasta ka di? Kaya't masawan. Weekend lang ang umay ije pwesto ni Auntie. Wan insan, iso ti agbunbunag itinatang. Nagagat ang arad no kasta. Ay na, sapay la kumatamara na ak numapanak ijay. Ay na, nasayata si Mangpat kan Manong Oliver. Nagdanagak, kunaklakit din no saan ka makaumay. Ha?
Pasensya ka na. Naladawak namin ang iswa. Medyo naladawak. Kasta ka di? Alaman nga ron ti number ko, Manong. Iti kasta, ag-text ka adagos no makaumay ka wano saan. Tapno amok. Madanagan ngamin. O sige. Alaak ti number mo inton malam. Sige. Agtugo ka pa'y, tagtimplak iti kape. Agkape ka pa'y nga umuna. Sakbay amapan ka agbunag iti natang. Agyaman ak unay. Sunshine. Nay, makadlawak man. Itay pa adeta cellphone mo, tikit kita mainsan. Ha? Sakat isam ka nga isam. Ah? Anya lawan na itis isam mamaya. I-share mo mata. Insan. Maragsa ka nak. Gaputan na alak ti cellphone number ni Sunshine. Anya? Kan maysa. Friends kami matan iti Facebook. Kita ak nga ron da ito'y post na. Awan mo't makita ka kaayan ayat na. Iso ang masigurado nga awan pa eh. Nan, kita man tirupa na. Ha? Iso day ta. Apaw, nagpintas mo't gayam. Ay na, no syaklat ti sika. Idi damo pailangan nakita. Imbaga akon nga ayatek. Anya? Kadwa na. Amumatan kanyak. Numapapanlangi ti babae. Ay, sa anak nagpaudi. Iso akasta ka kumamat, insan. Galawang taraki. Saan mo aliplibatan nga awan puli tayo ama nagbabain. Itay pa nga Miss Isam ka, friend. Ha? Siguro, ada ka chat mo, anya. Si kamot, friend. Awan ka chat ko. Adala nakita ka nakakatkatawan dito Facebook. Isa nga Miss Isam, ha? Uy, amo kung dagita nga style. Iba ka mat akanya. No, sino dayta? Sika talaga. Awan ko nakngarod. Jak lapat yan. Maamwak tumatlaang no, sino dayta? Ala, aginam talata insan. Hindi ka matanagan. Sakti makamungag bayad iti amin. Nabartaktan insan. Agawid takit din. Sabado inton bigat. Adda trabahok. Una yan dayta kinagagat mo insan. Kaslasaan ka mata na mapambanog. Sana talaga insan. Tapno amom. Jak pulos marik na tibannog ko. Uray agmalmalamak nga agbumbunag itinatang. Basta makitkitak ni Sunshine. Okay lang. Talaga na in love ka kini Sunshine na insan. Talaga, insan. Awan kayam. Buludak man pa iti cellphone mo. Makiteksak lang. Awan nga minan load ko kat. Ay una. Asino ay atitiksam? Ato iti cellphone ko. Kanayon nga dalod na rayta. Tanyaman nga oras. Ag-text ni Sunshine. Kaya adda pag-reply ko. Una. Mabit lang Antay ta. Nalakmot lang ti cellphone number day dya Sunshine. Sakman lang ti mangaram kan ko na. Agkapoy-kapoy mo ito'y kasinsin ko. Anya nga insan. Natiksamon. Uwan insan. Di ka mandanagan. Minanang titineksak. Imbagak amaladawak nga agawid. Amangan ngamin no agururay da. Beta, naalakon ti cellphone number ni Sunshine. Sakman lang ti mangaram. Tagkapoy-kapoy mo ito'y kasinsin ko. Anya nga insan. Natiksamon. Uwan insan. Di ka madanagan. Ninanang titineksak. Imbagak amaladawak nga agawid. Amangan ngamin no agururay da. Kasta ka di. Ay katuna. Narigat mat. No agururay da. Uwan nga rod. Ato iti cellphone mo. Hello? Hello. Naimbag nga oras mo. Adi nga nakapimpintas. Ha? Sino daytoy? Siyak ni Brando. Brando? Awan amok a Brando tinagan na. Kan, sino tinangalam iti cellphone number ko? Sana na nas ka na mamuam no sino tinangalat.
ti bagik. Siyak ni Blandong. Kasinsin ni Oliver. Dek trabaho kada kayo tunggal weekends. Anya? Natairak. Andalangak. Kumpara itinsan ko. Mabalin ka diti agdaton kan ka, miss? Anya? Ay, nagbastos mo tanday ti akasarsarita. Idapak man langan ti cellphone ko. Among friend, aday mawag kanya. Brando ka no tinagan na. Ha? Kasingsin ka no ni Oliver. Diyak maguston ti pa nagsasauna. Ibagana ket din anataer ka no. Ada ka no lang ana. Anya? Kanti Jack kayak ng bagana. Di nakpay am-am mo kan nakitkita. Ngamdamagan nakmatan no mabalin ka nung agdaton kanyak. Anya? Ay kat, mabalin ko nam kuman Si Kakit Dimot. Anya ti ammom, nopod no ti imbaga na nga addalangana. Ang mga no kasla Daniel Padilla. Ay kat aklo naman Ne, abay nga insan. Kaslag kakapsot kamat. Uwan nga ro insan. Nasakit ti bagbagi ka. Ay sus, kita ama. Agtumar ka dagos iti agas. Uwan insan. Gapo siguro da ito iti panagpuypuyat ko. Diretso nga min ang nagpuypuyat ak. Gapo iti adong ang papaarami dya teacher mi. Anya nga nga rod. Aganos ka. Uray sakmet. Diyak sakit di makapan ni dya palengke. Sabado pa'y matinton bigata. Anya? Saan ka makapan, insan? Lukas to'y latatirik na ka. Awagak ni Sunshine. Taibagak. As anak ang makapan. Ay katwa na. Narigat mat no pilitam tibagim. Nga oray di mo kabalan. Awan mat klase ta, insan. Agawitan. Tapno makainanakan. Anya? Awan pa panam inton biga? Awan, jakon kaya ti mapan iya pagtrabaho tunggal weekends. Taapay? Sayang mat. Jak kaya tun. Nakalaslas tug dagi kakadwa ng trabaho. Ang tuksik nila. Anya? Jak kaya ti kasi akadwa iti trabaho. Dax ti apal da. Kan amin ang makita da, apalan da. Kan maysa. Kanayon da kapag papasan iti pungtot da. Iso ajak kaya ti mapan. Mangsapulak tulangan iti sabali apang gadak. Hay, una yan dagiti kasta kakadwa. Kat, wana, anya nga rod ngay. Ado mo ti mabalin apag part-timean dito syudan. Wan mat ket di Nagsakit at talaga tinakam ko yung pagtrabaho. Bay amon. Saan nga isuda ti pampanunutam. Amom, ti kakas di atat tao, makarmadam tumatlaeng no anyaman ti inararami dakan ka. Stay humble, friend. Sa bagay mat ket di. Naawan pa panam inton bigat, umay ka iji pwesto da antik iji palengke. Iti kasta, saan ka ama boring iji boarding house mo? Rabiin mo, kada awag? Ni Manong Oliver, mat. Hello? Hello, Sunshine. Hello, Manong. Nakaawag ka, mat. Wan. Taibagak la ko ma. Asa anak pa ila makaumayin ton bigat. Ha? Kakapsutak namin. Nasakit ti urlok. Kaslag trangkaso aka. Kasta ka di, Manong? Alakot, agpapigsa ka nga rod. Agtumar ka iti agas, tapno makaumay ka inton sumaro no alawas. Wan. Katagyaman na kiti concern mo Agpapigsaak. Tapno makaumayak manen. Kan tapno makita ka. Ha? O sige. Pakibagan tulangan kan ni boss. Ha? O sige, siyak ti makam mo. Agpaimbag ka ha. Bye! Oh, api akas ta expression tarupan. Kasla na unag ti pampanunutam. Jakman amo no apay akas na masadsaduta. Kas na makatuturo ka kabigbigat. Wan gayam. Kunak man no ada kabarbaro akadwayo diti pwesto yo. Ni Oliver,
Saan anak ka umaita? Agkakapsot ka nung hangin. Iso nga mawag idirabi asaan pa'y nga umaita. Isumot lagayam akas tatarupam. Siguro, iso ti sapsapulan dagita matam. Iso akas tatilangam. Manalipapan ka talaga. Masadsadutak laeng, kastan ti bagbagam. Mabalin mat anapuyatan ak laeng anya. Amok dagitan nga style ko naktumat. Sayang mat. Ita nga dak ditoy. Saan nga inmay? Sika talaga. Aduman yung bagam. Ala, agkapitakit din kabayatan ti panaglaklakotan ti palengke. Naimbag nga oras mo, ading. Ha? Sagam ni Brando. Jay, mawag kan kay tinaminsan ngal daw. Anya? Ay, nagwapo matgayam ti kasinsin ni Manong Oliver. Siyak di kasinsin ni Oliver. Kasta? Uy, kumusta ka? Ayos laan. Ala, agtugaw ka tagkape tayo, Manong. Agyaman ako na ading sunshine. Among tinagan ko? Una, imbaga ni Oliver as sunshine tinagan mo. So mo, Kasta ka di? Sige, agtugaw ka laan. Taitimplaan ka iti kapin. Ay na, friend. Kung aklakit din kung kunana lang at dalangana. Pudnumat gaya. Anya nga, di kahit masawa ni ti data. Ni Brando, di kasinsin ni Manong Oliver. Ay no, nagwapo si ka. Oh? Ay, saan mo ta na may katiti panunot ko tilangana? Nainlabon to gayam ko. Hoy, kilatisan pa yung ati kinatao na. Amangan, no, ada kaayan-ayat nan. Ay na, sapay la ko matawan, friend. Sapay la ko ma. Kinapudno na. Gwapo mo't ni Oliver akasinsin na. Nasingpat ka na respeto. Iso na lang ta. Panagkunakat adan kaayan-ayat na. Anya? One friend, tapno amom, crush ko day jay. Ngam, adan sa ngaminan, girlfriend na. Apay day ti kwarta, uncle. Hindi ka man nag-load, tawagan ta ni Manong mo. Ha? Oh, wan, uncle. Inak nga rudan. Uray siya. Kaya't kumot ang makasarita ni manong ko. Amok akailiw mo matang tikabsat mo. Damagan ta no kaano nga agawid. Hello, Donna, ading ko. Hello, manong. Kumusta kan? Nasaya atlat ta, ading ko. Da kayo nga ni Uncle. Kumusta kayo matan? Okay kami laang. Daytoy, kailiw da kamatan. Sana bale. Inton umay alawas siguro ti panagawid ko. Kasta? O sige, urayin da ka Wen. Ay, kumusta mo ti panagadal mo? Ayos lang, manong. Awan parikot. Nasayat no kasta. Ni Uncle, tultulungam ka di iti trabaho na, numalpas ti klasem. Wan, manong. Anya kalakit din. Nasayat nga ron no kasta ading ko. Ala, kasta pa'y. Katagan andad kayo dita ka ni Uncle. anya ti ko na minsan. Agawid kay di lugar tayo inton umay alawas. Waninsan, kailiw ko matanda Uncle, kanti kabsat ko. Ay kat sarong karam nga rod ida Di saan ka man na makapanidje palengke inton Sabado. Saan pa insan? Saan na bali At damot ti ay banda, nukas di sa anak ang makapan. Anya nga tanong siya klangan. Ha? Apakas lamas daw ka insan. Kabalak matiagbunag Ay na, insan. Agbambandog ka lang. Naimbagkan ka Agtrabaho ka man wano saan. Makaadal ka latta. Ta suportado dagiti naganak mo kan ka. Sabagay. Hanggang may atlat ta no makitang danak met. Tap nagling etak met Sa bagay mo't kit di katwa na. No kayat mo lakit di timapan. Sige man nga ro insan. Mapaanak to man inton Sabado.
Anya, sikat agbunag iti natin. Sigurado ka kadi akaba alam? Wen, apay, sdaw ka? Mas daawak takas na saan ka mat anaruwang nagtrabaho. Si kakit di mat. Taga-probinsya tayo. Iso ka balakmat da ito yung trabaho. Ala ano sa mga rod agbunag iti natin? Saan mat namin nga imay ni Manong Oliver? Nagawid ngamin. Iso asak pa lang tigaduayo. Ala nga rod, ingka agbunagan, tapno malpas mo adagos. Di ka madanagan. No kasano ka paspas ti kasinsin kong agtrabaho. Naparpartakak pa'y. Oh, apay akit kita anak matlatan. Nagpintas ka ngamin. Sanak ama uma amang ming iti kinapintas mo. Anya? Naangaw ka matgayam. Sanak nga gang angaw. Bagbagak lang tipod no. Sikat talaga. Ano, tangay nalpas ka motan anagbunag itilatan. Agkape ka pa'y sakbay nga agawid ka. Agyaman ako, nay. Sunshine. Alam ka din titangdan mo? Ha? Eh, kwa? Saanan? Si kalatan ti mangala ititangdan ko. Ha? Wen, alam latan. Imbagla na yun ti allowance mo. Ay, saan Nagbanugam titangdan mo. Seryoso ha. Alam latan. Sana balikan niya, tadyak pa imat ka sa pulan. Kan sana ka imay, tapno makitangdan. Imayak, takayat ka lang nga makita. Kan makadwa. Ha? Kat? Anya nga rod ita? Nagdaton kan ka? Saan pa'y friend? Ay, nagkapoy alalaki. Uy, saan mo matapagsawan ti kasta ni Brando isakit na. Siyempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat talaga. Ay, talaga. Amom, siya kunti kararagsakan a pinarswa no agdaton kanyak daytya. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat na gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan ka ije palengke. No saan nga gusto kan ka? Ha? Iso nga urayam laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Ay, nagkapoy alalaki. Uy, saan mo matapagsawan ti kasta ni Brando? No, taisakit na. Ay, siyempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat talaga. Wan nga rod. Amom, siya kunti kararagsakan a pinarswa no agdaton dayjay kanyak. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan kay Japanengke. Naon pa naggusto na kan ka, Ha? Iso nga urayom laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Ay, sapay lang ko mga rod friend. Namnama ang dayta. Agsubli ako ni Jay Syudad, Uncle. Ading ko. Agananat ka kumakanayon, Barok. Wen, Uncle. Agan-anad ka akanayon, Manong. Nagbiit ka nga agsubli, Manong. Huwag nga rod ading ko. At dapay ngamin klasik enton bigat. Iswanas kan nga agsubliak ita. O sige, sana bale. Agawid kan tumanan. At iti kwartam kaanakan. Ha? Ala, awate mon. I-guide mo kumati agadal. Tapara matlaan kada kayo dayta. Wen, Uncle. Kat agyaman ang itintadwa korta. Nay, si kamot gaya minsan. Waninsan, amok nga na sumangpad ka ita. Iso ngay mayak. Ay, awan marami ko ije balay. Kasta ka di. Ayun gayam. Kumusta nga iti panagtrabaho mi je palengke, edi awanak. Nasayat latamat, naragsak. Amangan kidimot no narigatan ka. Saan? Asino kumamat ti marigatan no kasya nga dabalasang amakitkitam. Ha? Nagpintas talaga ni Sunshine insan. Magustuak si ka. Anya? Hello, Brando? Hello Sunshine, kumusta kan? Ayos lang. Itaman pa niya mawag ka? Apay, umay ka kadyag trabaho inton bigat iji palengke? Ha?
Ay, kwa, saan? Imawag tadamagag ko man o nawaya ka inton malam. Ha? Awisan ka kumamangan. Kwa? Awan mo't siguro ti aramidam. Di ka madanagan. Sakti makam mo. Sige. I-text mo no sa Dino, taumaya. Pasensya ka kuman Amok anabiit ta pa nagamam mo. Ngam ipudno kon ti panagayat ko ken ka, Sunshine. Ha? Manyaman ti pangadang mo. Aklonek. Brando? Ay ayatin ka unay. Manipod damo ka nakita. Nakariknak iti panagayat ken ka, Sunshine. Sapay la kumata kasta kamat kanyak. Pudnuti ko nam. Anapiit ta pa nagamam mo. Ngam, kasta akmat kan ka. Ay ayatan kamat, Brando. Ha? Agpaiso? Yes! Nakaragragsakak unay. Siya kung ti karagsakan alalaki dito'y lubong. Woohoo! Sapay ko mga rod, tadinak to pasakitan. Saan? Ikarik dayta kan ka. Saan to Apolos ang mapasamak dayta? Naibag na oras mo, Sunshine. Good morning. Ha? Ay, Ay, pasensya kan. Jack mata na puutan ti isa sangkot mo, Manong Oliver. Ayos laeng. Busy ka mat ngamin nga Axel cellphone. Ada kape di kusina, Manong. Makamukan nga kape. Agkape ka pa, sakbay nga agbunag ka itinatan. O sige, katagyaman ak unay, Sunshine. Naggapo ka gamit dyan palengke, insan. Insan, nagtrabaho ak. Sayang mat, manon alawas asanak anapan. Kat, kumusta matan ti kaayan ayat ko, Ijay? Anya? Kayan ayat mat nga ibagbagam, insan. Apay, saan nga imbaga ni Sunshine kan ka? Nga agayan ayat kami? Anya? Agayan ayat kami insan. Nagkapoy kamot ngamin. Di mo matlarmanan, di naram kon. Kat inaklonak. Anya? Alakit din, aginanakan. Kalpasan na. Mapantamamat uminom ijebar. Di ka madanagan. Syakti baka mo. I-blow out ka man, gapo iti panang sungbat kanyak ni Sunshine. Anya, adang kaayan ayat mo, insan? Wan insan, iso ni Brando. Taga ano ngay mat? Taga probinsya, ngam adabalay da dito syudad. Iso dito nga agad-adal. Kasta ka di, yam among tumat insan. Amang ano madaldalapos ko di tarwar. Ngam jak amo nga iso ti kaayan ayat mo. Wan insan, yam amok to kada kayo. Ngam saan pay nga ita. Amang ano nawaya ka inton bigat, friend? Taapay. Amang ano kayat mo ti agbantay pay lang ije palengke. Sana bale, taibagak ka ni Auntie Irene, asika pay lang ti agbantay. Katkayat ko apay, sika ngay. Ada date mi ka ni Brando. Ha? One friend, ngam pangaasim ha? No agdamag ni Auntie Irene, di mo ibagbaga ha? Sika talaga. Pangaasim, di na pay ngamin ammo, ti maipapan kada kami. Oh, sige. Ingkalat ta makidate. Tasyak ti agbantay di pwesto yo, inton bigat. Nay, Beverly. Itamang pay asi ka tinagbantay dito pwesto. Wan awan nga ni Sunshine ita. Kasta? Napanan na. Apay, saan ka din ngayon baga ni Brando akasinsin mo? Ha? Ano? Anyat kaya't mo asawan? Kat na napandalag date. Iso nga awan tigayim ko. Anya? Iso adi mon sa pulan ni Sunshine. Tanag-date da. Ano, sama siyang di makitkitam ita dito, ngagmalmalam. Ha? Saan matakasta? Ala, agkapi-kapay ang umuna. Sakbay ang mapankarbunag itinatan. Agyaman ak unay, Beverly. Anyati ko na. Nasakit tinakam mo, iti kasinsin mo. What?
Talaga ang nasakit tinakam ko kuana. Ngamawan mabalin ko. Ta iso tinaklon tigayin mo. Awan maggayam ka ayan-ayat mo. Di ka pa lang amin nagdapon kan kuana. Pampanunutok mo't dayta. Pampanunutok ngamin. Amangan nuan niya ti bagana. Kat nabiit kami ipay anagamam mo. Mabainak mo't kan kuana ah. Amangan ngamin. Nuan niya pa'y ti panunutan na kanyak. Ay, mas dawak nga rod. Inaram adagos ti kasinsin ko. Naangaw mo't at talaga ni gasa kanya. Iti kinaado ti lalaki ang mabalin na nga aklonan. Ti kasinsin mo pa'y laang mo't. Uwan nga rod. Isuan na sakit at talaga tinakam ko. Agyaman ako na yan. Tapinat gam ti awis ko kan ka. Awan anyaman na, Brando. Ay ayatan ka wanay, sunshine. Ikarik, saan to Apolos nagbaliw ti panagayat ko kan ka? Ay ayatan ka mat unay-unay. Manipod na gamam mo ta. Sika tinagbalin nga inspirasyon ko, Brando. Tangay, ay ayatan ta ti tunggal maysa. Sapil ako mata, umanugot kay ti kayat ko. Ha? Di ka matanagan. Takdarak ti aramidan ta. Oh, apay akas ta tilangan, friend. Kalkalpas lang ti Dejo ka ni Brando ah. Ngam kasla malidliday ka. Ha? What's wrong, friend? Awan, friend. Adala pang panunutak. Ay, wan gayam. Kumusta nga iti dua nga aldaw apa nagbantay mo iji pwesto? Saan na ka di asinaludsod ni Auntie Irene? Siyempre, nagsaludsod. Ha? Anya iti bagam? Anyangay ko ma. Tungpal bili nakmat kan ka ah. Imbagak nga da napatag apapanam. Agyaman ak mo kasta. Kumusta mo't ni Manong Oliver? Nagtrabaho ka di? Nagtrabaho. Iso ti kadwak iji pwesto anak malam. Insan, kumusta nga iti panag-date yu kan ni Sunshine idi namin san daw? Siyempre, nag-enjoy kami ah. Nagpasyar kami jay beach. Ah, nasayat no kasta. Sika ngay, kumusta mo ti panagtrabaho mi jay palengke? Nasayat la tamat, insan. Awan parikot. Ala, amay ka. Mapantaman kid di mga ni Jerwar. Siyak ti makan mo. Sikalatan, insan. Kaslawan ganas ko arumwar ita. Kaya't ko ti aginana. Anya? Imaya, gaputa di mo sungsung-batan ti awag ko. Oh, apay adi kasi marak. Ha? Aqua, adang amin na panak. Sana bale? Sumrag ako ninton bigat. Katuan Mabait man lang. Apay akas ta tilangan. Kaslat parparikot ka ah. Ha? Agdadagsen ka. Uwan, friend. Anya? Diyak amuno niya ti aramidag. Mariribo ka nak. Kinapudno na. Nagapuak ita iti doktor. Kat talaga masikugak mo. Anya ka din day ta nga inararamid mo. Diyak amo na niya ti ibagakan ka. Beverly. Kat? Amo ka din ni Brando daytoy? Saan pa'y nga rod? Ibagak pa'y laang kan kuha na into nagkita kami. Anya? Ibagam kan kwa na tapno maamuan na nga adda obligasyon na kan ka. Awanan ka itibain. Imayak. Gaputa di kamutan mauray nga agawid. Nanang, Masikog kamut gayam. pagawanan na ko mananang. Nakababain ti kasta nga inaramid mo. Nangro na kadaantim nga Irene at tumultulong kan ka. Nanang, Kahit, anya ti planong ita. Sa dino ti ayan ti ama ti sikug mo. andamat lang ang diti syudad, nanang. Amo na ama sikug ka. Saan pa'y? Ibag
Kuana. Jak amukan ka. Noan niya ti pinampanunot mo. Uy, nagmayat tiisam mo ha, insan. Wala, insan. Nagchat nga ni Rosie. Tisigod akayan ayat ko. At dagaya man dito yung syudad. Ha? Ibagbaga na nga rod nga agkita kami to inton malam. Anya? Makisinarakak man kan kwa na. Yung pangasim ha. Di mo ibagbaga kini Sunshine. Anya? Basta di mo ibagbaga kan kwa na. Agyaman tayo manugot kang agsarak ta ita, Brando. Apay, Idikalman ka pala ang awagan. Ngam dinak mo't sungsung-batan. pasensya ka na. At dang amin napatagan na panak. Anya ti ko na maibagam? Brando, masikugak. Anya? Itatanaam mo am, pangaasim ta saan ka ko mga agbaliw. Akas iti kanayon mo nga ingkari kanyak. Sanak pa anak kasagana. Agad-adal tapay lang. Kan may sa, ado pa'y ti arapap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Kawanan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Kan may sa, jakot masigurado no siya talaga ti ama ti sikog mo. Anya ti amok, no ni gayam Oliver nga insan ko. Anya! Brando, masikugak. Anya? Itatanaam mo am. Pangaasim ko matasaan kang agbalbaliw. Akas iti kanayon mo nga ikari kanyak. Ngam, sanak pa anak kasagana. Agad-adal tapay lang. Kan adupay dagiti arapaap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Hawalan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Kan may isa, jakmat masigurado no siya talaga ti ama ti sikog mo. Anya iti amok, no ni gayam Oliver nga insan ko. Anya! Kalpasan ti amin. Kastoy ti ibagam kanyak. Pasensya kan kunak manen. Ngam sa anak pa anak kasagana. Diyak ang muno niya ti aramida kita insan. Anya nga min tinararamid mo, insan. Impagarup kumitlakit din no nasaya at atao day di abrando. Ngam saan matgayam? Kunak no napudno ti panagayat na kanyak. Ngam saan mo't gayam. Kat, anya nga rod ti planong ita. Agsardanak pa'y lang agadal. Agawid ako ni Jibalay. Unay kan, insan. Imbes ang makatulong ka kumakada kami kini auntie. Ngam saan mat? Kasi kakit din ti pagparikutan da ita. Wen nga rod. Ngam sana bale. Bumawi akto kadakwada, insan. Anya? Kasta ti imbagam kan ni Sunshine, insan? Wen insan, jak pa ngamin nakasagana iti anyaman nga obligasyon. Nang runa, no obligasyon ti may nga ama. Anya? Ngam sa nabale, suportarak to ti ipas ngay na. Ngam jak may kari, ama ipay ko amin nakasapulan na. Tawan pa'y mo trabaho. Narigat met, no dawatak amin kadananang kantatang. Unay kan, insan. Saan ka pa'y gaya man nakasagana? Ngam, kasjay ti inaramid mo? Ha? Insan, kaasimot ni Sunshine iti kasta nga inaramid mo. Awan maaramidak insan. Talaga asa anak pa'y anak kasagana. Jack amo no anya ita ti ibagaken ka, friend. Agawid kay di lugar yu inton Sabado. Imbes a diploma ti yawid mo, ay ngam saan mat? Anyay nga rod, friend. Nagpidutak. Ngam, ikarigatak ti bumangon manan. Wen anya nga rod? Nagsakit kanyak ti inaramid da di abranto. Ngam amok. Pagbabaw yan ng tumatlang ti inaramid na kanyak. Wen
Saan asika tinapukawan? Nudikat iso. Narigat man ti sitwasyon mo ita. Ngam amo. Kabaalam da ita, sunshine. Ha? Apay nga may kadito'y dagos ko, Manong Oliver. Nadamag ko ngamin, nga agawit kan ije lugar yun ton Sabado. Isong ay mayak. Ha? Kumusta kan? Kastoy. Malidliday. Gapo iti inaramid day di akasinsin mo. Awanan ba in? Anya nga ron ngay. At daditan. Tinapatag. Saan ang maipada ti panunot mo iti panunot na maipapan iti agbalin ng anak yo? Ha? Pasensyakan iti kasinsin ko ha. Talagang namin akas jay ti ugali na. Kaslabado ti kayarigan dagiti babae. No naumaan na, sukatan na. Sana bali. Makarman tumot lang iti kasto niya inaramid na kanya. Kinapun na. Saan kumot akanunungan ti inaramid na? Nga uri agkasinsin kami. Bagbaga akmat. Ngam, talaga akas jay ti ugali na. Ngam ala uray kas jay ti inaramid ti kasinsin ko kan ka. Maamiris nan tumatlaang ti bidot na. Kahit agan anad ka kumaakanayon, sunshine. Anya ngay nga road kat addaditan, anak ko. Ay kat sangwamon Uwan nanang. Panagkunak kat kabaalamot ti agtrabaho. Agtrabaho ka. Anusam. Uwan nanang. Talagang agsapulak iti panggada. Anos laeng anak ko. Awan mo't sa bali anam na maunta. No saan adatamot laeng. Agtinulong tang agurnong para iti panagpas ngay munto. Agyaman ako unay nanang. Gaputa inaklundaklat ta. Nga uray kasto iti inaramid ko. Ala, di mon panunutan day ta anak ko. Pasensya kan, no kastaunay apungtot ko, idinaamwak amasikog ka. Normal lang day jay iti may nga inaakas kanyak. Maawatan kayo, nanang. Iso nga ita, ti panagpas ngay mo, ti panunutan ta. Ni, insan. Radin, ngam imay ka dito'y dagos ko. Naggapuam. Nagsinara kami ngamin kini Rosie ijay taon. Anya? Waninsan. Ay na. Ad-damat na napimintas ni Rosie. Si kakit dimot insan. Imbis at ipanagpas ngay ni Sunshine ti panunutam. Saan mat? Ay, nikit din Rosie. Saan ko nga ayatan ni Sunshine? Pampalipas oras ko lang dayjay. Saan ko mat nga inayat itinapod no? Anya? Iso pang asim. Di mon ipalagip kanyak dayjay a babae. Anya? Adamanan sa bali a babae, itibiyag ti kasinsin mo, Oliver? Sigud akayan ayat na dayjay. Nagsinublian dalaang. Ay, oo, nayin ti kinababairo dayjay a brando. Naimbag man, ta saan kayo anak pada iti ugali? Ha? Si kakit dimat. Sa anak a babaero niya. Nasaya at no kasta. Nusyakla kumatiin muna ang nagaram kan ni Sunshine. Kanusyakla kumati inaklon na. Saan kumakas diya tinapasama kan kwa na? Ay, win nga rod Ngamsan na bale. Anyangay nga rod. Nangaw tigasat. Dumtang tulat tamat ati para kanyak. Sa bagay. Iso nga inton mga sawa ka. Saan mo tong ar-aramidan ti kas, iti inar-arami ti kasinsin mo. Kaasilaon ti babae. Nalawag ka di, Oliver? Ay na anak ko, di ka kumaunay agbambanog. Madlaw ko kat kanayon mo't ti panag-overtime mo. Nanang. Sana bale,
Tadwa tamot nga agtrab-trabaho. Iso ano oras ko man ti panagawid. Agawid kan Kaya't ko lang amin nga ibukbuk ti panawon ko iti trabaho, nanang. Iti kastingar aramida. Mailiw-liwag ko tinapasama kanyak. Agam kaasyam ko maamot tabagim Ken saan anasaya at ti paayday ta iti imot mo amaladaga. Nanang, Ay, di mong pampanunutan ni Brando. Ay, di nakaay-ayatan day jay. ha? No napudnukan ka, idi pa'y lako managawid ka kat sinurot na ka. Angam saan? Aging ga ita, awan ti Brando ang nagparparang. Nanang, Iso alipa tumunday jay alalaki. Amok, kabaulam apadakkelan ti anak mo. oh, si kamad kayang, Brando. Ha? Kaslad da ur-urayo ma. Wen. Ur-urayak ni Rosie akayan ayat ko. Anya? Kaayan-ayat mo, kunam? Wen? Naimbag man ta maaramid mo ti kasta. Ragrag sakam ti bagim iti sabali a babae. Ngam di mo pinanunot ti kasinsin ko. Ha? Adda ka dito'y anagmayat ti biyag mo. Ngam ti kasinsin ko, agtrab-trabaho para iti panagpas ngay na. Anya kamutan a klase ti ama. Awan ser-serbem. Nasaya at na nakaawid ka mo't balasang ko. Wananti, awan ngamin allowance ko, iso ang nagawid da. Ay, kasta ka de. Kat, kaano man nanti pa nagsublim ijay syudad? Inton Lunes, anti. Ay katuan Ay, umay kanto ijay balay tasarong karamot ti kasinsin mo. Wananti, talagang umayak. Day tangamin tiin message ko kan kwa na, idisakbay nga agawid da. Ay, kasta. Sige, umay kanto nga rod kaanakan. Adda kami latta ijay balay inton bigat. Anya ti ko na? Adda man ang sabali akayan ayat ni Brando? When insan, Rosie ka no tinagan na. Anya? Day tamot ti ko na kanyak idinaminsan anasambat ko. Ti awanan bain? Ala, bay amon insan. Di mon panunutan no anya pay ter aramiden na itibiyag na. Saan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo? Adan tulat na. Nagsakit lang kami na panunutan. Inayayat ko itinapudno. Ngamlino ko naklaan. Nasaysaya atin day jay. Tanakitang adagos ti pudno nga ugali na. Sabagay mo't kat di Iso abay amon insan. Lipatam kit din. Insan, agawid ak manan ijay lugar tayo inton umay alawas. Kasta? Saan ka kadimot nga agawid? Saanan? Awan matla ti aramida kay jay. Sabagay. Kat, kaano ka nga ngagsubli? Dual daw ko lang ijay, insan. At ang amin klase ta inton Lunes. Iso nga agsubli ak matla dagos. Ay, kasta ka di. Ang gaya minsan. Apay nga takas to'y tiriknak. Apa, insan? Diyak makaid na. Manon alawas sa kastoyak. Sanak pa na makaturturog iti rabi. Ay sos, insan. Amangan kit dimat, no adda parikot mo. Awan mat. Awan mat parikot mi kini Rosie. Kan awan mat parikot iti balay. Apay nga ron nga akas taka. Ayun gayam, insan. Itaabulan ti panagpas ngay ni Sunshine. Saan ka di? Ha? Ay, nalipatan pa yan. Uwan nga agpaiso niya. Insan, uray italaang. Sarong karam kumamot ni Sunshine. Amangan no dahi ti makagapo. Asaan ka ang makaturturog? Hello, asino dahi toy? Hello? Manong Oliver? Siyak day toy. Ni
Pasensya ka na. Si Kagayam. Barong amin ang number ti inaramat mo. Uwan, nagsukatak namin. Kumusta ka magtan? Ayos lata. Kastoy. Tuloy lata ti panagadal. Uray narigat. Kabaalam day ta. Uwan gayam. Imawagak. Kaibagak kumakan ka pakibagami ti kasinsin mo. Nga daak ita dito ospital. Ha? Amano kayat na ti umay sumarungkar. Kasta? O sige. Awagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko ana. Agyaman ak unay. Diyak namin makontak ti cellphone na. Kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Nay, Sunshine. Si Kamad Gayam. Pasensya kan Barumot ngamin to'y number ng inusar mo. Wan, nagsukatak namin. Kat, kumusta ka magtan? Ayos laeng. Kastoy lata. Tuloy lata ti panagadal. Uray narigat. Kabaalam day ta. Wan gayam. Imawagak ta ibagak la kumakan ka. Apakibagam iti kasinsin mo. Nga da kita dito ospital. Ha? Amano kayat na ti umay. Kasta? O sige. Tawagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko ana. Agyaman ak ha. Diyak namin makontak ti cellphone na. Kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Agyaman ak manan, Oliver. Sige, Sunshine. Taibagak iti kasinsin ko. Oh, si ka magaminsan. Rabin, imay ka lang dito'y balay. Uninsan. Adda na patag na ibagakan ka. Anya day ta? Imawag kanyak ni Sunshine. Di na kakano ngamin makontak. Imblock ko ngamin. Abay ka di. Adda kano ita iji ospital. Anya? Uninsan. Apay. Nalipatam ka di. Nga ita ti expected abulan. Kan pet sa ti panaganak na. Si kagit di matinsan. Saan mo't adagita ti pampanunutag kat? Kan may sa? Saan kon nga ay ayatin ni Sunshine? Tapno laglagi pakpailaang data. Anya? Awan gayam. Amang ano nawaya ka ita. Tapay, insan. Tangdanan ka. Mapan ka ijay ili da itamot lang. Itulod mo ti kwarta nga aramaten na iti panagpas ngayon na. Kan adadag iti ginatgatang ko idi pay lang nga usar ti ubing. Anya? Diyak ngamin masango da kita bambanag. Adda na patag apag nami kini Rosie ita. Di ka madanagan. Saan mo't alibre ti aldaw mo? Tangdanan ka. Kunak man no inawagam ni Oliver, insan. Wan insan, idi kalman pay laang. Ngam aging gaita. Awan pay laang ni Brando, no da plano na nga umay. Awan at talaga day di alalaki. Kasla saan nga excited ang makakita iti anak yo. Wan nga rod. Ngam anya ngay. Nagrigat mat no ipilit ko nga ayatan na kami ti anak ko. No awan mat at talaga ti panagayat na kanya. Ha! Umay laday jay ta makita na. Magsasawak ka talaga. Awanan ba in alalaki? Awan pa'y panangisakit na kada kayo nga aginana? Ala, huston insan. Tinapatag kanya, kat naipas ngay kon ti anak ko. At dalatakan ko na no umay sumarungkar. Di agyaman na. Ngam no awan, anyangay nga ron. Dayta tijak kayat kan ka no maminsan, insan. Nakasingsingpet ka ngamin unay. Ha? Sursuruam mat ati agungat no maminsan, iti kasta saan da nga abuswan ti kinasingpet mo. Ay na, nagwapo mo tanda ito'y aka-anakak. Iso na laeng, tasan nga imay ti amana. Ayos lang kanya, awan parikot. Tinapatagkat amuna nagpas ngaya kon. Sa bagay Awon gayam. Etoy. Kwarta. Ipapaitad ni Brando. Imbag lang ausar nyo dito ospital. Kan para mo tan iti vitamins yo. Agyaman ako nay ha. Awan ang yaman na. Awon gayam. Kaano kayo ngay arumwar dito ospital? Inton bigat. Kasta ka di. Awan pa ka kumikumak ita. Gaputawan pa yung klase me.
Kaduan kayo pa dito ospital. Imbag lang adda ka sinublat ni Melissa, nga agbantay kan ka. Okay lang, kadikan ka? Wen, okay lang. Awan parikot. Katsapay la kuma, tadi nakparitan. Ay na, agyaman ako unay, Barok. Agyaman iti panang tulong mo kada sunshine. Manipod iti ospital, aging ga anak kaawid na dito'y balay. Awan anyaman na, nana. Wen gayam, sa dino ti ayan ti kasinsin mo ita. Ken apay adi man lasim marungkar. Uray kumustaan nalakuma ti ubing. Kwa, nana. Makumikom lang amin. Iso asya kong timay. Kasta ka de. Pasensya kayo na, nana. Asan na bale? Umay tumot lang ang gayjay. Ngam, saan pa'y siguro nga ita? Ngam, masiguradok. Umay to. Agyaman ako na iti oras mo kada kami nga agina, Manong Oliver. Awan anyaman na, sunshine. Iso na lang. Tanas kan nga agsubliak ita ijay syudad. O sige, No adda ka sa pulam. Umawag ka lang kanyak. Sana bale? Available hak para kada kayo iti anak mo. mababain akon kan ka. Sige, kat agyaman akmanen, Manong Oliver. Nayen da nga insan mo. Wan nga ron angkal. Jakman amo kan kuana. No apay akas jati aramiden na. Siya kunti mangibagbaga. Agbabawin to dayjay iti udi na. Angkal, Di na pailay pamay sa ti oras na kadagiti aginana. Ay, maaramid na pailang mati agbabae ti awanan bain. angkal. Maranaak kumaday ja abrandaw tabagaak. Talaga kurang ti pamagbaga dagiti naganak na kenkwana. Imalalaunay iti inana asan nga agpampanunaw. Anya? Anya ti kunam insan? Masigugmutan ni Rosie? Wan insan, kinapudno na. 2 bulanan ti sikog na. Anya? Ay, unay kan insan. Kasano daytan? Parikot ko nga rod. Ibagbaga dagiti kakabsat na, ngagkalay sa kamin iti kabiitan na panawen. Kasano ti panagadal mo? No choice, insan. Sumardengak pa lang. Naskan ngagtrabahak. Gapot malugluging aminan ti negosyo ni nanang. Iso abasitan ti kwartangit itadda kanyak. Anya? Mariribo ka na kati sitwasyon ko ita, insan. Kabalam dayta, insan. Inaramid mo. Iswarom bang nga mo mati aramidam. Oliver, agi na nakamot Kasla itay pa'y agbumpunag ka iti naton. Ay na. Ayos laeng. Si kagid dimat. Nakaskas daang man. Agtrab-trabaho ka iti Saturdays kan Sundays? Kan naku na di ante ni Sunshine, ya umay ka pa iti malam dito no iti weekdays. Anya? Imbaga na daytakan ka? Katuan, amumutan di ante ni Sunshine. Maritis matlaan. Ha? Anya? Adan sakit di kaayan-ayat mo Nakaskas daaw ngamit ti kinagagat mo ita. Ha? Si kakid dimat. Mabalin la tamat nga gagat. Nga uray awan kayan ayat. Sana ya? Tapno makaurnong iti kwarta. Sa bagay matkit di Ngam na adaman kaayan-ayat mo. Maragsa ka na para kan ka. Anya, agkalay sanda brando kan ti kaayan-ayat na, insan? Wan ka no, insan. Ti awanan baing a babaero. Talaga nga intulang nan ti kinababaero na. Kunamat lang no, gwapo na amin ang gwapo. Ha? Ay na, insan, saan ka kumaamasak-sakitan gapuken ko na? Lipatan ka din. Insan? Awan serbiti lalaki akasken ko na. Amok akabaalam apadakkelan day ta anak mo asikalaang. Saan ka di? Wan insan. Anya kalakit din na ya.
Strong day ti kasinsin mo. Kunkunak matlangkit di. Amok matket nga agusto kan kaje kasinsin na. Ha? At sino ti dakdakamatam? Sino kumapay ngay? Ni Oliver. Anya? Ay sus, di kan aging didi. Asaan mo amadlaw? Ngamin, obvious insan. Ay na, anak ko. Di mon pampanunutan daya lalaki. Nanang, Awan apulos tinasayat nga impay nakada kayo nga gina. No saan asakit tinakam. Iso adi ka kumamasaksaktan ita an amwam nga agkalaysadan iti kaayan-ayat na. nanang, sa anak ang masaksaktan. Kinapudno na, maragsakan para kan kuana. Ha? Maragsakan gaputan na sarakan na mutlangan ti babae akap-kap na kan na. Ti babae ana ikarikan kuana. Awan ti rumbang apakapasakitak nanang. No idi kat masaksakitanak. Idi laang dayjay. Nasaya at nukas ka, anak ko. Patsyak, dumdang tumatlaang tinapudno nga ayat para kanya. Husto ka, anak ko. Ay, naangaw at talaga tigasat. Numaminsan, sumangbay ti ayat iti saan a husto a panawan. Kan iti saan a husto a tao. Ang mangnamnama ak anak ko, nga addan to napudno nga ayat adumtengken ka. Nupay naangaw tigasa. Hello, ading ko. Hello, Manong. Imawagak, tadamagag ko man, agawid ka ita dito'y probinsya. Ha? At ako maipagatang ko kan ka. Kasta ka di ading ko. Ang pasensya kan Diyak pa'y makaawid ita. Ada na patag-apapanak. Ha? Di ka madanagan. Into no may alawas, ti panagawid ko dita. Kasta ka di? O sige, Manong, agan-anad ka nga rod. Agyaman na, ading ko. Agan-anad kayo mo dita kan ni Uncle. Okay kami lang, iti anak ko Manong Oliver. Awan parikot kada kami. Agyaman akmanan iti oras mo nga imay. Tapno sarungkaran na kami. Awan anyaman na. Kunakmanan kan ka. Basit laaba nagdayta para kanyak. Diyak amo no kasano ak makasubad iti kinaimbag mo kada kami nga agina. Diyak pulos ekspektaran ang maaramid mo kada kami ti kastoy. Iti laksid ti naramid ti kasinsin mo. Di mon panunutan dayjay. Kan may sa... Saan ko nga raramidin daytoy? Tapno ekspektara ka subadam to. Agyaman ak unay Manong Oliver. Nakaanos ka unay kada kami nga agina. Oh, Sunshine. Apay ang nakaisum kalatan ang nakakita kada kami kan ni baby. Makaisa maklaan. Gaputadyak namnamaan. Nga tikas kan kaabaro kat amo na ti agawir iti ubing. Ha? Sika talaga. Tilay bagbagam. Nagsarming kaming tupay ka ni baby. Nakitak ti bagi ka. Kat bagay ko ti agbalin nga ama. Nubilang laan. Ha? Among Sunshine. Amin alalaki. Kabalan dati agbalin nga ama. Ngamdang iti daduma nga ama. Irresponsable. Ha? Isu ano bilang tagdato na kan ka. Sapay la kuma, tadi nakpaayan. Anya? Ay ayatan ka unay-unay. Jack iliba ka, nga di pailaan. Nagayatak kan. Isu na laeng. Taino na anak ti kasinsin ko ang nagdaton kan ka. Kat isumot ng tinaklon mo. Oliver? Nangawa talaga ni Gasat. Datatiin mo na nagamam mo. Ngam ti kasinsin ko matinaklon mo. Ngam awanan day dyan kanyak. Tinapatag. Kat
No aklonan nak. Sapay la ko mata di na payan, sunshine. Kinapudno na. Jakmat ilibak. Nga idi pa lang kat nakarik na akon iti ayat kan ka. Isu na laeng. Tadi kamat na uray ang